Assalomu alaykum do'stlar, salamatсыздарбы? Do'stlar, men bir ajoyib yerda turam buna. Bu İhlas Travel kompaniyasındayız. Umraga, hajga, şunday elderdi uyuşturup Özbekistan'ın жүрөгүндө Ташкент шаарында жайгашкан. Мына көрүп атасыздар, азыр обед кылайын деп, чүт кылып алайын, тамак жеп алайын деп ушул жердин жетекчилери чыгып кеттир. Мен ушуларды жандуу бир сиздерге жандуу сунуш кылам азыр. Мына азыр. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Аят меге саламатсызбы? Кандайсызбы? Жаулар кандайсызбы? Кандайсыз? Денсаулықты силер отура бергиле, биздин көрөрмандарга жандуу азыр бир кичине маектерибиз бар. Сиздер менен кичине маек курсак, сүйлөшүп отуруп, тамакты жей бергиле, кааласаңар. Кандайсыз? Тынчпы? Иштер жакшы болуп атабы? Жакшы. Мен атайын немелеринге, офисиңерге келсем, азыр кичине силер туштук тамак жеп алайын деп отурасыңар. Алдағы болу берет, мейлі тамақты ала бергіле, ара-арада мен сілерге бір суроо берсем, ушул боюнча бір сүйлөшүп алсак. Негизги сиздердин багытыңар кандай? Не иш кыласыңар? Кандай жумуш менен алексиңер бул Ихлас Travel'да? Биз Ихлас Travel жамаасы şu асосан умра сафары боюнча шугулданабыз. Умра сафары боюнча. Bir ayda 14 yılın hizmet gösteremiz. Aha. Бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп турган пакеттер барбы? Кандай болот ата? Бар. Ама акция наркы, арзан наркы. 14 günlük 14 günlük seferimiz $1200'dan 14 günlük seferimiz. Bir aylık yani bir ay emas 34 günlüğümüz var. Saharlik, iftorlik hamma ziyoratlari bilan $1700'dan narx qo'yganmiz. Bunu Orozo ayını kirip gelişmenen $1700'ga paket jarıyalangasılar 34 gün. 34 gün olur. 34 gün. Daha 14 günlük umraçı. $1200 Ramazan ayının başında. Qaysı günler uçup ketesingер al? Uşul günderdögüsün aytыңызчы. 2 martda var 34 günlük. Qaysı şaharda? Toshkent. Toshkent'ten Medine şarıga alan dağı başka uçkan günlerde aytsana. Her 2 günde reyslerimiz var. Her 2 günde reysler var. Dostlar, sizlerge kichine bolsa da malumatты bergen bolsok aябай bir kuvanычтабыз. Kenen maekti biz jakın karada Hayatbek aka менен ушул ofisinde kenen bir maек kurabыз. Çok rahmat. Biz nomerleriniz жазып koyabız. Kırgızstan'dan dağı, Özbekistan'dan dağı bizdin kanallı көрүүчүлөр bolsa, uşul nomerleri çalıp Hayatbek akaga bir uşular boyunca suroolorgoңузду берсеңер, булар уюштуруп берет. Ушундайбы? İyilikler anda tamakты жебериңиздер. Biz dağı bir kenen maек kurabыз. Rahmat. Dostlar, көрүп жатасыздар. Мына biz бул мына ушул жерде жайгашкан. Мына ассаламу алейкум. Мына иштин, жумуштун үстүндө кирип атабыз. Азыр мен сырткы жерин, бул не деген жер, Hayatbek эке? Чарсу, Ташкенттин жүрөгүндө мына Чарсуда мына көрүп жатасыздар. Чарсуда жайгашкан мына Ихлас ички туризм боюнча агентство. Көрүшкөнчө достор, Ташкенттен Чарсудан Ихлас Travel. Атайын Урманов ТВ каналы үчүн.